Prošle nedelje prikazali smo vam priču o community managementu i malo vas bliže upoznali sa pojedinostima ovog posla. Ove nedelje vidjet ćete kako se zaštititi i šta nikako ne treba raditi ako ste administrator Facebook stranice. Postoje dve varijante zaštite i obe se nalaze u podešavanjima privatnosti na sajtu Facebooka. Mi možemo da podesimo da svaki put kada se neko pokuša ulogovati preko našeg lozinke i username-a, mi možemo da dobijemo notifikaciju ukoliko je Facebook to prepoznao kao neki nepoznat brauzer i uređaj i ta notifikacija može da nam stigne na e-mail adresu ili čak postoji jedan agresivniji metod koji svakako preporučujem ljudima koji su administratori neke Facebook stranice i imaju već neku odgovornost na Facebooku, da postave i telefonsku sigurnost. To znači da svaki put kada neko nepoznat pokuša da se uloguje na naš nalog, stići će nam SMS sa pristupnom šifrom i ukoliko je ne unesemo, ne možemo da se ulogujemo. Međutim, postavlja se pitanje kako onda ti ljudi dođu do našeg korisničkog imena i šifre. Jednostavno, svaki put kad se logujete na Facebook, proverite gore u adres baru da li je adresa facebook.com ili je neka druga adresa. Logujte se samo ako gore piše facebook.com. Iz ove agencije koja se bavi nastupom brendova na društvenim mrežama preporučuju administratorima stranica da jednom nedeljno menjaju šifru, a jednom mesečno podobavezno. A kada je u pitanju odnos prema zajednici, ukoliko neko predstavlja brend, osnovno je da se ne govori u prvom licu jednine. Pozdravljam vas, kako ste, meni je bilo danas lep dan, stave na primjer neku sliku sunca i evo pogled sa mog prozora ili tako dalje. Znači predstavljamo, govorimo u množini. Također trebalo bi biti neka neformalna komunikacija, znači da nije nikakva utegnuta sada nešto što je onako PR-ovski tekst da postoji, nego onako da ima neku kratko, odsečno i poželjno je da ima neku vrstu što mi kažemo call to action, odnosno poziva na akciju, znači da pitamo naše fanove na Facebooku. Sa zajednicom treba razgovarati, napominju menadžeri, i staviti im do znanja da je neko prisutan, a rečenicu ne bi trebalo završavati tačkom, već znakom pitanja.